urakoze cyane bwana munyamakuru kuri icyo kibazo. Ndakubwiza ukuri ndashingira no ku itangazo rya bwana Dr Barinda umuvugizi wungirije wa AFC/M23. Ndakubwiza ukuri yuko ndayishimiye na Kisekedi biyemeje kugira ngo uko biri kose gahunda zabo bateganije mu gushyira mu bikorwa jenoside ikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribo batutsi bari mu gihugu cya Kongo n'abanyamurenge. Ndakubwiza ukuri yuko na n'ubu ntabwo yari yava ku izima, kuko aracyari isoko y'ubwicanyi bukorerwa ubwo bwoko bw'abanyamurenge. Ibyo bikaba bigaragazwa n'indege ku cyumweru zavuye aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga i Bujumbura ku kibuga cya Melchior Ndadaye zijya kurasa ahitwa mu Mikenyi. Gusa kubw'amahirwe nk'uko umuyobozi wa societe civile muri ako gace yabisobanuye, nuko bari bagiye kurasa ahantu hari hasanzwe hari inkambi z'abanyamurenge bari barindiwemo na MONUSCO. Aho rero MONUSCO yabasize ikaza muri Nord Kivu, aho ngaho muri iyo nkambi niyo bari bagiye kurasamo kugira ngo babashe gutikirizamo iyo mbaga y'abanyamurenge yari muri iyo nkambi. Ariko Imana irebera impumyi ntabwo ihumbya, nuko Imana yacu y'amahoro igira urukundo n'amahoro yagize neza, kuko aho izo drone zarashe mu mazu, kuko iyo nkambi M23 n'amadubu bari barakuyemo abo baturage bamera nk'ababigije mu yindi mihana nk'uko mu Kinyamurenge babivuga. Noneho bo baje bazi ko bafite amakuru y'uko iyo nkambi igihe hari nk'uko Masunzu yari yabibabwiye, ariko birangira baje kuharasa. Icyo bakoze barashe amwe mu mazu muri iyo mihana, ariko nta muturage n'umwe wigeze ugwa muri iyo bombardement y'izo Sukhoi. Abo izo Sukhoi 23 ifashe agace ka Kamituga, nyuma yuko 23 ifashe ikibuga cy'indege cyangwa se igafata agace kanzibira harubwo ni muri territoire ya Warungu. Nyuma yuko 23 yingiye by'umwariko muri Mpeti ikakora umusiri, nyuma yuko 23 ikoze umusiri ndetse no kuba yashyira ibitero cyangwa se no kuba yashyira ibitwaro bigomba gusama ibisasu bituruka ku kibuga cya Melchior Ndadaye hano mu musozi yo mu Mikenke. Byamaze kugaragara neza ko ibitero byo ku butaka ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abayifasha harimo kwasiyo abarundi ndetse n'abacanciro batashobora guteramo 23 baturutse ku bitero byo ku butaka, ariko bari guhagurutsa izi drone twazibonye zirasa muri Nzibira, tuzibona zirasa muri Mpeti, tuzibona zirasa mu misozi ya Minembwe, kandi aho hari tegeti z'abaturage. Urabona ku kijyanye n'uko 23 igomba guhagarika bino bitero bya drone bihagaze bite bwana ngo? Urakoze bwana munyamakuru. Nuko kuri iyo ngingo twarimo tuvuga mu Mikenye, muri izo drone zaje kurasa aho ngaho mu Mikenye ziri gusubira mu gihugu cy'u Burundi, ndakubwiza ukuri imwe yakubiswe irashwanyagurika kubitirwa ku mupaka w'u Burundi ku buryo yagiye kugwa aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Rero icyo ngicyo nicyo navuga yuko zitangiye kuvugutirwa umutsi. Kubijyanye rero no kuzirasa, nibyo bwana Dr Barinda yarimo avuga mu itangazo rye, indege ziraraswa buri munsi, ahubwo nuko bitaripotingwa. Ariko nanone ikibazo gihari tumenye neza yuko iriya leta ya Kongo na leta y'u Burundi ni leta zirwana n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC/M23. Ubushobozi rero ntabwo buba ari bumwe. Hari igihe rero haza indege zikamenyerwa zigashakirwa imbunda zizirasa, mu mwanya bamaze kubona imbunda zizirasa noneho ubutegetsi bwa Kongo n'u Burundi bakongera bagakora komande bakazana izindi ndege ku buryo bisaba nazo ubwazo gushakira imbunda zishobora kuzihanura. So rero uko bwije uko bukeye uko bagenda bahindura, nani nako na AFC/M23 igenda nayishaka imbaraga n'ubushobozi bwo kubasha guhanura izo ndege no kongera gufunga ikirere mu buryo buhambaye. So rero icyo nemeza cyo nuko uwo muti wavuguswe, kandi mu minsi ya vuba icyo kibazo kizaba cyakemutse. Ndakomeje nuko wari muvuga za Kamituga. Ejo mu bakunzi bacu badukurikiranye kuri Charito twashyizemo mu hafashwe ko harimo na Kamituga, ariko nirinze kuwavuga kuko hari imboni yanjye yabimbwiye imwe, noneho nyuma yaho indi mboni irabimbwira, kuko nari ndimo nshaka amakuru afite gihamya, afite factors. So rero nyuma yaho rero naje gukomeza nkurikirana n'umugabo wabyiyemereje wenyine kandi ni kigarasha kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Nyamuhombeza Ombe. Ego
uwo mugabo nawe ubwe yabyemeje neza avuga ngo gusa we yabyitaga ngo ni foto artificielle, ariko ubu turi kuvugana ingabo z'amadubu nyuma yo gufata ikibuga cya Nzibira, nyuma yo gufata ikibuga cya Nzovu muri Kingurube, ibyo twarabibabwiye muri Walungu. Ubu ngubu icyo mubwira cy'amakuru harafatika nuko ingabo za M23 n'amadubu bari mu mujyi bidasubirwamo, bari mu mujyi ahangaha twavugaga ni na Iburega mu mujyi wa Kamituga, ndetse n'abashoboye gukurikirana amashusho babonye ingabo za M23 n'amadubu bifotoreje ku biro by'akarere bw'umujyi wa Kamituga aho ngaho, cyangwa mairie de la ville de Kamituga. So rero aho ngaho byo bidasubirwamo, Kamituga, umujyi wa Kamituga tombe. Igisigaye na masuku, kandi amahirwe nuko aho ngaho Kamituga nuko nabiketse ubushize mvuga ni ubwo bamaze gufata Nzibira ni itinerary ushobora gukatira iburyo ugahingukira Iburega, hamwe navugaga muri ya village y'igisekuru cy'umwami w'Abarega bita Kimbirikiti, uva aho ngaho winjira muri Kamituga. None niko byabaye. So rero bwana munyamakuru nuko byagenze. Kamituga yarafashwe, kandi Kamituga ni point strategique nziza ishobora kubafasha kugenda bakora amasuku, binjira muri Bukavu banakemura na bya bibazo by'abawazalendo bakomeza gutera bashaka gufata ikibuga cya Kavumu aho muri Bukavu. Bwana munyamakuru, icyo nicyo navuga kuri Kamituga. Sinzi nimba nakomereza n'ahandi. Bwana munyamakuru, ndakomereza hano Uvira tutagiye kure. Nimba mubinyemereye bwana munyamakuru, ndatekereza ko ariho twakomereza. Turi imbere ku rugamba mu makuru ari update kutaka bwa Kongo. By'umwihariko nimba rugamba ugeza no kuyu muyoboro, reba munsi gato cyane ahaditse subscribe maze ukoreho. Tujye tubana muri studio, tujye tubana mu makuru, ndetse n'igihe cyose twamaze kuba tugera muri studio uje umenya ko twabashije kuba tukihagera. Mu by'ukuri ingorane hano mu mujyi wa Uvira zikomeje kwiyongera nyuma yuko bikomeje kuba ingagace kari point strategique ya 23 ishaka igihugu cy'u Burundi gishaka, kandi na Kongo mu kugomeza kugaragaza neza ko yihagazeho ikabishaka ko Uvira itafatwa. Ariko ugende kuri deployment ku mpande zombi, ndetse no kwisorana muri maziminsi harangwa, ndetse no kwitero byagabwemo, biri kugaragara neza ko iyi Uvira umwoto uzarangira 23 ari uko imaze kuhafata. Siduhamye neza ko abasirikare ba 23 batagezemo, ariko kandi umwoto ntabwo watangiza usasi kurindi, nubwo hagenda hasangwa abasirikare bakwase bagiye bapfa wenda rimwe na rimwe hatabarwa abaturage. Ese ubundi ngoga iyi Uvira bihagaze bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Uvira haracyari ikibazo cyisubiranamo hagati ya Wazalendo na FRDC, na n'ubu ngubu ntibacana uwaka, kuko aho umwanyuze undahanyuza umuriro, ndetse haracyanagaragara ubwicanyi mu baturage nk'uko nabibabwiye. Nongere nabibutse yuko byakomeje nyuma y'uko ejo bundi bagereje umugabo hari Kalundu, bamwica bamusanze mu rugo iwe, undi bamwicira za Kasenga, na n'ubwo bwicanyi burakomeje, ari nako bari guhiga ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi bavuga ikinyarwanda. Aho ngaho muri Uvira amazu akomeje gutwikwa, n'impunzi zikomeje kuba nyinshi z'abafurero n'abavira bakomeje guhungira muri Kalemi ndetse n'Ibujumbura. Ubu ngubu ntabwo byahagaze. Gusa bwana munyamakuru nuko nakubwira, Kisekedi na Ndayishimiye bafise iturufu y'amacyakubiri mu buryo bukomeye nk'uko ngiye kubikugezaho. Uyu bwana Kisekedi na perezida w'u Burundi Ndayishimiye bahaye mission uyu mu general autoproclamé Yakutumba, ari nawe muyobozi wa Wazalendo muri Sud Kivu. Uyu mu general autoproclamé murabizi yuko kugeza kuri uyu munota Wazalendo nibo bayoboye umujyi wa Uvira, kuko nyuma ya Colonel Mwami gupfa, nyuma ya Gasita, kugeza ubu ngubu nta muyobozi w'ingabo wari watangazwa ari ya Uvira. Bivuze yuko Yakutumba yashizeho inzego z'ubuyobozi, uhereye ku muyobozi w'intara ukamanuka, uhereye ku buyobozi bw'ingabo ukamanuka, nk'uko twagiye tubibagezaho mu makuru yacu yashize. Abakunzi bacu niba bishaka bazagende bakomeza bareba mu makuru yacu, bazasanga iyo nkuru y'inzego uburyo bazishizeho. Perezida wabo rero ni Yakutumba, kandi ikigaragara ni igikoresho gikomeye cyane cya perezida Kisekedi. Uyu mugabo rero cyamacyakubire yazanyate
uyu mugabo noneho hari amacakubiri ashingiye ku barwandofone. Ubu rero siko bimeze, noneho yimitswe andi macakubiri ya kabiri. We mu ibaruwa ifunguye yandikiye leta ya Kinshasa, ariko abikora mu kuyobya uburari, yandikiye Perezida Tshisekedi aramubwira ati, nyakubahwa Perezida w'igihugu cya Kongo, ndagusaba yuko mu bushishozi maze gukora ubushishozi no kugenzura, nuko nsanga ko ubuyobozi bw'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mwakwirinda kuzana abayobozi b'ingabo bavuka muri ibi bice, kuko abayobozi bavuka muri ibi bice mwahashira baza bakaba bagambanyi bagafatanya n'u Rwanda gukomeza guhungabanya umutekano wa Kongo. So rero uwo mugabo icyo yashatse kuvuga ni amacakubiri hagati y'abaswahilifone na balingalafone. So rero birumvikana neza ko kandi yirengagije ko ubu tuvugana hari amagenerale n'amakoloneli y'abangwande aturuka iyo muri Equateur na Kasai baje kurwana hano mu burasirazuba bwa Kongo na Bukavu hariya. Ndakubwiza ukuri yuko barafunzwe kugeza ubu ngubu bazira ngo ubugambanyi. We rero bamukoresheje n'iturufu y'amacakubiri y'abaswahilifone, ari nayo mpamvu bakuye Vital Kamerhe kugira ngo babashe kugera kuri ayo maturufu yose batangiye, nuko bahereye mu nteko ishinga amategeko bakuraho umuswahilifone ari we Bwana Kamerhe ari perezida w'inteko ishinga amategeko. Bamaze kumukuraho, urumva ko noneho icyo bagiye kongeraho nuko bagomba gufata abayobozi b'ingabo bazashiraho, bagashyiraho abayobozi b'ingabo baturutse muri izo ntara zindi zitari zo mu baswahilifone. So rero yakutumba ubwo busabe bwe yasabye birumvikana yuko bwagendaga kuri nyirabwo wabumutumye. So rero nicyo navuga mu mujyi wa Uvira, bwana munyamakuru. Sinzi nimba mwanyemerera kugira ngo tujye no muri Sud Kivu tuyisoze nayo, hanyuma dukomeze hano muri Nord Kivu duhereye muri Masisi. Bwana munyamakuru, reka duhere muri Masisi hano muri Nord Kivu, by'umwihariko ku mirwano yabereye hano muri Masisi, yabereye by'umwihariko ku musozi wa Gasopo no mu gace by'umwihariko ka Kanja muri Goropoma ya Bunyungu. Bwana Ngoga, iyi ntambara biravugwa neza ko mu by'ukuri kwasi yahombe ingabo nyinshi, kandi bikavugwa neza ko yaba intambara yano n'ubundi M23 yongeye kubatsinda icyumutwe. Biragaze bitabye umwari hano muri Masisi. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nuko nakubwira yuko hano muri Masisi mu by'ukuri uhereye ku cyumweru nijoro bwarinze bucya, bifata kuwa mbere imirwano irakomeza. Ubu ni mugoroba nibwo iyo mirwano yashojwe, kuko hari wazalendo, kuko muri biriya bice nta barundi bahari, hari FARDC, hakaba wazalendo, hakaba na FDLR. So rero abo ngabo rero iko ari amatsinda atatu yagabye igitero ku musozi wa Gasopo, ahari defense ya M23 yabakubise. Ubu turi kuvugana turaza kumva utundi duce twabaye tombe kuko bagiye babakurikirana, ndetse banatera na hano muri groupement ya hano yitwa mu gace ka Kanja, ni mu birome hano Kanja, aka gace ka Kanja ni mu birometero 10 na Nyabyondo, ni hafi ya gace yo muri Nyabyondo. Iyi rero Kanja na Nyabyondo byose biri muri groupement ya Banyungu. So rero nicyo rero nshaka kuvuga yuko ahangaha nanga muri Kanja bakubiswe. Ubu tuvugana amasasu yahagaze, icyo babarasheho ni umugenda gusa. Dutegereze utundi duce, nibyo nabwiye abakunzi bacu. Murumva yuko ibice twavuze byafashwe ejo, si nabyo bice turi gukomeza kuvuga, tugenda tuvuga ibindi bice bishyashya, kuko ntabwo dushobora kubagezaho amakuru yabaye imiranzi. Tuzagenda tubagezaho amakuru ari update cyangwa se amakuru agezweho uko urugamba rukomeza rugenda rusonga imbere. Urakoze bwana munyamakuru, icyo nicyo navuga. Imyigaragambyo muri Warikare ishingiye ku kiraro gihuza Masisi ndetse na Warikare, biravugwa neza ko habereye imyigaragambyo. Ese iki kiraro cyakozwe iki? Ese iki kiraro cyatumye haba imyigaragambyo bikavugwa neza ko ari abaturage banayipfiriyemo? Bihagaze bitabye umwariko kuri kino kiraro gihuza Masisi na Warikare? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Kuri iyi myigaragambyo yabaye muri Warikare, nk'uko mu itangazo AFC M23 twabasomeye ejo mu buryo bw'incamake, ku itangazo ryatanzwe na AFC
M23 nukuri icyo kiraro kivugwa ni kiraro kiri hariya Impeti. Icyo kiraro rero nicyo cyahuzaga Masisi na Walikale. Niyo nzira imwe, murabizi ko muri Kongo bafite ubukene bw'imihanda n'ibiraro. Icyo kiraro rero nicyo cyari kiraro cy'ingenzi cy'abaturage baturukaga muri Walikale baza guhahira muri Masisi, n'abaturuka muri Masisi baza guhahira i Walikale. Icyo kiraro rero nkuko umuvugizi mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka yabivuze, nuko mu migambi ya guverinoma ya Kongo nukwica abaturage no gusenya ibikorwa remezo byakabafashije mu mibereho yabo ya buri munsi. So rero icyo twavuga aho ngaho nuko iyo myigaragambyo abaturage bagiye mu mihanda, polisi irananirwa ku buryo habaye ngombwa kwiyambaza abasirikare ba FARDC kugira ngo baze gukora intervention, kuko bari bagamije kujya gutwika ikigo cya polisi cyangwa mu mujyi wa Walikale bagiye mbese ndakubwira kugeza ubu ngubu turaba twumva resultat y'ibyavuyemo, kuko byabaye na ngombwa kurasa ku masasu kugira ngo babashe gusubiza inyuma abo baturage bigaragambyaga, kuko bagendaga bavuga bati ibi bintu noneho leta ya Kongo yakoze nagahuma munwa, kuko hamwe n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage hajeho noneho no kubicisha inzara. Ati urupfu rw'amasasu twari twararumenye, ariko noneho urupfu rw'inzara n'ubukene bwo ntabwo twabwihanganira. Ubu ngubu mbese muri bo icyo bategereje ni ukubohorwa n'ingabo za AFC M23. Bwana munyamakuru, muri Rutsiro hongeye kugaragara amadorone arasa, bivugwa neza ko arayafagdese ariko yahagurukijwe n'abacancuro. Byongeye kugaragara neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kugabamo ibitero ndetse bwanze kurekura. Ubundi imirwano yabereye hano muri Rutsiro bihagaze bite? Urakoze bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo ubu ngubu hari imirwano ifunguye, impande zombi zirimo zirarwana. Ntabwo twavuga ngo umwe arareberera undi, oya, ari M23 irarwana ikadivansinga ndetse na coalition FARDC n'abafatanyabikorwa babo nabo baradivansinga bakarwana. So rero iyi ni imirwano yabaye n'ibitero bikomeye cyane hano muri Rutsiro, muri utu duce tugiye kubabwira. Ni muri utu duce tune, ni aho bita Imurehe, hakaba aho yitwa Makomarehe, hakaba hitwa Kituva, hakaba hitwa Kituva na Kashavu. Rero hose ni muri groupement ya Bukombo. Rero ndakubwiza ukuri, abawazalendo bafatanije na FARDC na FDLR bagabye igitero, bararwana ariko ntago bakuye mu byimbo M23 aho yariri, ahubwo bakubiswe, ibikoresho byafashwe, matekwa zafashwe, abishwe ni benshi. Ariko mu makuru yacu ataha tuzabagezaho imibare ifatika. Murabizi ko mbabwiye ko ngiye kubashakira amakuru, ndayashaka, sinjya numva ko nemeranya n'umutima wanjye wo guhimba amakuru, ngoze guhimba ngo hapfuye abantu 50 kandi wenda nta numwe, cyangwa hapfuye babiri cyangwa inkomere cyangwa bafashwe. No, mu makuru yacu y'ubutaha tuzabaha imibare ifatika nkuko tugenda tuba updatinga umunsi ku wundi. Bwana munyamakuru, icyo nicyo navuga kuri Rutsiro.